I pozdrav svima ljudi, dobro došli u današnji video. Danas igramo PvZ2 epizoda 2. Pre nego što krenemo s video, obavezno bacite like, subajte se na ovom kanalu i zapratite me na Instagramu. Da počnemo. Ja sam snimao jučer live pa sam igrao malo nekih epizoda, a sad nastavljamo gdje smo stali. Sad ću vidjeti gdje smo. Znači... A dobro, ajde da vam pokažem ovo šta smo prošli. Jel, ovo je sezona 4. Znači, prošli smo ovo kao... A ovo mi najviše zanimljivo. Ja uvek koristim ove biljke jer znam da se ovi pobedim nekad. E sad uzimamo ovu biljku. A ne. Ova biljka se koristi kad je blizu ovog robota. Evo ovako se koristi.
Igrat ćemo još jednu stazu. Evo sad. Evo sad smo se vratili. I to je sve bilo za današnji video. Pozdrav!